Maru parliament deputy LOP the natraga kanoda opposition ki leader the matam yam pigana have a karamba rule number the yaw get typiro. There is no rules like that. No. Even only thing is lobby taunaraga. Nothing lobby taunaraga. Matam yenagato. No. It's not about magi seniority. Midugi seniority the later. Ngasi discussion dilution guitar the ainam kumhaudan aidu khangdan ngangsan baman kar ni hai no. Mante rule number 2 khangning by Nico aina hajari tomorrow. Adugi rundo. Aina hajari the lobby tawada business advisory committee the opposition yaw the bra. Garu gogoina manipuri matang the ngang have the yaraga ojabi mone yadega have adom the sanagum seva. Aina harise. Garu gogoju kanuni congress neba ojabi molju congress neba. But lobby tawraga Gaurav gogoina manipuri matang the ngang the wugi saru Masana riba Manipur gi mute oriba masana ngang bane na phaiba adugi lobby du di congress manung da tongnagadaba lobby ne ba time yen na badudi maduda speaker na kaisu hairo oiba ngasi congress na phanggadaba saruk tu Manipur gi matang da ojabi mona loina ngang lo haira gadi leader of the opposition Rahul Gandhi na ya ba pira gadi loi ngang kani aina hajari se natraga kanona gor gogoina ya ba pira di ngang ni madugi lobby do no adugi lobby no congress na time slot pi gani mi da piroi party the time slot pi the parliament the junior senior hai balai adu aina ngase junior senior hanu oiba tar su Gaurav Gogoi is not a senior mamang da mayai da phamba haina leiri ne BJP na maning mamang gi wari na it's not about naiko ada ai ko da ya fa sim the clear oise ba maning mamang gi wari na te matam phangbugi wari na ina harise adu daragadi naiko kanuna oja alfrena kanoda July ki tang taraga December ki tang tara mari phangi duma senior oi bagi raba nate na adumaina it is same clear prajada lang se kan pi kano ba thai se tabio labani ne 30 second statement on pipiro yar fresh ko pipiro mari dan tabito ayana pirage oi huji ki parliament du kano tawrasi ai marup ta ai maru question do charge oina tawbas nate ai understand tawning bagi ni ko ai khoina haining base Su taurame Padri Bakarigino, Adu Paisa Pidri Baka, July the Paisa Pigi. Sugi Pasaji Karam Kanda Pig the Gab the Marun and Kangam money, July the Piri Pasado, Karam Kangino Kangam money. Adumta February 29 bow 2024 box Suits and a Missima Clear Biro. Adudagi Makata and a Senatry having a Queen Hizarisico. Aduka Paisa Pibazi, February Gidu, February Tada Pibra and Tagaras on the bribe with the Maruna Yang Biro, Maruta report later, Manikale. Last only 20 seconds in Hizaning Basa. Akoigi BJP gi kuki emile hairido makoi di personal interest na tabraba pc da barong ina masana ngang bani haiba kuki gi separate tali be emile tare na tali du BJP na tali kamai haidino pc da barong gi post ni masagi personal post ni haiba yare aduga kuki gi emile tare ki du that is their personal demand natraga allegation gi wafam nate taseng namang ikoi na faujaba ikoi da fill tawjaba amani BJP party na experience tau jaba kharada honorable chief minister na ngarang nan pangthokiba adugumba nitai par chuthekta leiba BJP ki thamban sangle na pangthokiba thorom amada Manipur da ki kakhiba irang asina maram oiraga adugumba mai pakhiba adugumba congress ki MP anina ngasi phawda tawrukliba thabak sing amadi election mamang da mikhoina hairamba prajada piramba promise prajada thaja lamba mayam madagi mikhoina tawramba hairamba kari haitare statement mayam singa dugi ona taina wada maikhoina taruk liba singa du da pen da dissatisfaction ama honorable chief minister express to bani haitare adubu aino jik dai fabana hangiba wahang du daina haijaning ba say we are not here to play a blame game with the congress aikoina haining badi kari no haiba kanda ngasi Manipur da thoi ba sigi maru iba maram se dai fa khoi khangmin na bagi matam oireba tongan ba narrative lina ba nataba what we've been facing today, why we've been, facing this 19 or 20 months long conflict se karigi damakta koi mayok na ribano karigi no haibagi maram se matugi root cause madugi core issue se koi khamin na ba matam oire masi congress ki wana te masi CPI ki wana te India bloc ki nate BJP ki nate honorable chief minister en biren hai basi kari no haibakanda Manipur da ngasi thokli ba irang se kari dagi horak khibano haibase Madugi manglam chat amai ko yeng ba matchang ba dai fe vai ko na khangi without past present leve yaroi without present future leve yaroi aduna hari ba wafam sing asi yeng la matam da ngasi Manipur da thorak liba May 2023 da thok liba thodok se numit tu da hekta hauraga thorak pra kari maram da ki thorak pano hai bagi
ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯀꯤꯜ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ 2008 ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤ 14 ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯥꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ 13 ꯂꯩꯕ ꯃꯤ 12 ꯂꯩꯕ ꯃꯤ 9 ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣरिꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣरिꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯍꯧꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥꯒ ꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯦꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ 13 ꯂꯩꯕ ꯃꯤ 15 ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ 9ꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ withdraw ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯣꯏꯅꯅ FMR ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯪꯊꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯩꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣरिꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ separate administration talakpani hairibasing ase thengnariba honorable chief minister n birenda hullaga ngangpado madugumba miyosing adudi tasengna manipuri ama oina manipuri nungsiba masak yaudra haibase ai question tawningi maramdi illegal immigrant khandokpa border fencing tawba FMR scrap tawba sibu manipuri ekhoi kanaba natabra yellow mi ekhoi kanaba natabra aduna dai faba ekhoi di hunjaba nate ekhoi congress ta appeal tawningba congress ekhoi na haining badi congress na election mamangda manipuri prajada thaja halamba manipuri prajada tawbiramba promising ado thabak oina pangthokpiyo hojik hairap yai opposition da leibani na karisu tawba ngamoy ekhoi di election mamang da so haikre congress na sarkar sembadi yaroi adubu congress ki MP ani ngasi manipur da ki sarkhraga parliament da kari haige kaidorige haibase ekhoi na wang hangbani hojik ekhoi gi record leijabasi july gi tang ani oirongani khwaidagi yan hana adugumba manipur gi handaki nauna kakiba honorable MP oja bimolna parliament da wangangba aduga oja alfred outer parliamentary constituency na wangangba july gi tang 10 amadi december gi tang 10 mari mali hariba singa sida manipur da ngasi chaiba mai sigi maruiba maramdo core issue odo root causes singa do mekona parliament da thamdriba karigino illegal immigrant haiba term se use to wangamdriba karigino border fencing tawna ba appeal tawdriba karigino mitop khandong naba adugumba illegal identification tawba illegal immigrants sing identify tawbada karigi damakta mai khoina suggestion pidribano amade parliament da puthoktribano haibase madugi pendabado honorable chief minister na phongdokpani hunba nate manipur ngasi chaiba maisi maruiba maram kori sudo pandabagi pande haibani maramdi mai khoina ngasi manipur gi niyoi la kunthra gi mahut silibase kari maram gi no dai fa bai khoi khangminase manipur da irang leiramdraba makhoi ani vote kagadra honorable MP ani mai pakadra BJP na irang loisinba ngamdre BJP na irang loisinba ngamdre makhoi na karadi loisingani haibadagi praja sing aduna
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯇꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯌꯦꯐꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ruling party ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ world largest political party ꯒꯤ spokesperson ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ chief minister ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ allegation ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ proof ꯑꯃꯗꯤ evidence ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ accept ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ first round ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯖꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ narrative ꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯤꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ इखौ पोंगना लाउबा ngमगदौबनी कुकी नार्को टेरोरिस्ट हाइबा वही सिजनबा ngमद्रबा कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स हाइबा वही सिजनबा ngमद्रबा हाइरिबा मियोइसिंग दो तसेंगम मणिपुरी नुक्सिबा साबा दो मणिपुरी असेंगबगी थमोइदि चेंदबा मियोइसिंग हाइदो आई लौजगनी डायफ सुमाइना थमजगे फर्स्ट राउंड तागतरी सुरेश कुमार कोर इशू द फोकस तौजे हाइबनी ब्लेम तौबो नते हाइबम तौबो वा खरा हाइबनी हाइबनी सुरेश कुमार थैंक यू सो मच यम सुरेश कुमार द लाक्सगे सुरेश कुमार खोइ तामो बिरेना हाइबद सुरेश कुमार फन ताबिरंगने खले खोइ बीजेपी ना कांग्रेस की थाइना की ब्लेम तौबो न तौबो ओइरगसु हौजे हौजे खोइ पार्टीशन ओइरिबा खोइ फिल्म जे येंगा हाइदरसिदा कोर इशू फोकस तौरगा खोइ सुरेश कुमार हाइबिगी हौजे थोलिबा मणिपुर इरांग जे इलीगल इमिग्रेंट कुकी नार्को टेरोरिस्ट थोय मन हाइबजे खोइ मिपुम खोइ मंग नमे खंगदर ngaktani accept loin tongdar mane na khale hangjaningi wafam di khoi gi hojik बीजेपी की साइड तगी सेंट्रल लीडर की साइड तगी खोई मणिपुर की इशू जे कोर इशू जिदा करी करी कमाइना एड्रेस तो बिरके एट द सेम टाइम हजिक बहुदा याम नाइना ngasi jo hangin mamang jong gre ngasi jom ka hangni question je इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जे हजिक फाव मणिपुर दा लागा मणिपुर जे तंगदु लेता हंद्रिब जे करी मरम गिनो सिमगा पिबिरो अदुगा अरोय बदा खोई बंकिम चंदना हागी बा खोई सु दा लेरी बा कांगू जे मिलिटेंट्स हाई तारे मखोई कांगू जिदा खोई पैसा जे हजिक करोड़ द पीरी जे करी मरम गिनो मखोई जे यादरे मखोइना इरांग जे थोन बने हारगा साइ मतंग सेंदो पिरम सुरेश कुमार ai sengdor ke sengdok tringe da ka sang logjarage matam se second round joramani first round do matam do kidang sangam do male kanoge atopagi hai tare ko hijik dai papa lak tringe da koi first ai am nuai tabse ai gi marup na hai ke bse noi gi militant du ko na lak hai bo yam yaw kana gi militant noi gi militant hai ris mai kyan ta udre dang clear kat to biu noi gi militant hai ris bjp gi militant hai bi ribra natragana kana gi militant no aina panjaba militant kuki narco terrorist today the enemy of manipuri indigenous people singduni ko adu matang ai thamjage ai the terms yam lu bane duna ai ngasai nuai to fogdok sabado congress na kuki illegal immigrants and they will never use that line that words kuki narco terrorist ka haibo wahi sibu kano da akoi gi parliament hai khibrani ojabi mo na hai roi illegal immigrant haiba term sibu ojabi mo use to be khibro to roi maram di kari gano they don't have a guts maram di makhoi na vote kari se kadai di karak panu si makhoi masana khange ba dai fa baina horuk da haiba do congress na handak vote kari se manipur irang lairam bana ka bani bjp na ngam da do makhoi ngamgani hairaga chat khibani adu da praja sing thajaraga vote piru bani ngasi di karim da ngamdre ngamdabadi tokro maru oi ba tawri ba pot si kari no do haidre ba su da lupa crore taruk pi adu bi na nei na laigre ai marumna kanogi akhoi hojik sir deves dawal yauba ari home gi secretary joint secretary yauruga report ama pibado maru manipur irang thokibaji 3rd May 2023 oramgani ko aduga aikoina state na withdraw tawbase akhoi gi su de withdraw tawbase 10 March 2023 ni February da natte 23 gi ko 10 March 2023 da akhoi si state cabinet decision lauraga akhoi ji withdraw tawbaji irang hogdringai mamang da akhoi di withdraw tawkhrabane aduga aikoina abrogate tawrona mamangi assembly da resolution lauraga thabase sigi expiry date of the last sugi se 29 February 2024 ni adugi matungda hojik fawbada no official notification of extending the su agreement je simatang ai marup ta haijage nasagi marumna haiba February 2023 da sangdokhi bado February 2024 bawbane ba sangdoido madugi matungda hojik fawbada su sangdoktri state na suji sangdokpi dana ba house da unanimously resolution lauraga thakraba matungda sangdoraktri officially karigomba chi amata leitri haitare aduna adumaina fact sana si aduna adum tan clear obiro but the BJP led government has already been withdrawn from the tripartite talk of Sioux agreement with the Kuki militants in 10 March 2023
before the conflict started madum tang khangbiro adum tang clear kana thamjage nasai marum na haibi ba Indian constitution gi kuki na ngakte adu tawde illegal immigrants sing kano tawi dharna tawba khotpa yam panbire marum ai sum khangdana hangjabani constitution budi yamna naina bire congress na but parliament manung da sample tonga changa dawni tisal lilaga wanganga dabani haibasi bu constitution ikai kumnei haigadoribra aina khangdaduna hangjabani dress code haibasi yamna maru oibani mp amana tisal lilaga constitution pairaga sample tonga wangang badubu half side ama lilaga wangang badubu aikoina matau karamna constitution ikai kumnei haigadoribano madugi mioi adugni ngasi haujoje aikoi mp oibiriba honorable mp do aduna constitution se ikai khumna bana te Indian constitution ikai khumna dribe se haujoji mp oiriba congress ki mp duni haibase mai thamjage adagi ngasai gi khara jamna sengdor ke da ya faba matam kitang bibiu ko separate taliba singsi separate administration taliba se kanano haibase kuki illegal immigrant singsineba kuki illegal immigrant singi mafam da khwaidagi wangna vote phangkrisi congress la bjp ra handaki mp election da vote piraroi hairamba ngasai gi marum na haikibado aikoi di vote phangnama mamang da du da mayam haikre ko handaki mp election da india gi election boycott tawrame haiba kuki gi itla boigera kotu oigera haiba sing asigi leader sing unaraga vote khongkhibrisi oja alfred neba khwaidagi vote yamna phangi basi oja alfred neba kuki gi inhabited area sing da haitare masik maram kari gi nom tum aikoi da khangan biu ngasai haibi bado kuki gi kano vote di kuki akoina mamang da du yanaram bagi khotlam bagi haibi bado with the evidence and proof ti handaki loi kiba election da mp election da khwaidagi vote phangi basi congress na ni kuki inhabited area da suchanpur ma di kangpokpi da haibase masi mutang I thamjage aduga ngasai gi ining thau leisema sana jawba honorable mp of Rajya Sabha gi matang da gi marup na haibi kibado marup yengam dabadi ai 9 December 2024 ai amuka remind tawjarake 9 December 2024 da upper house da honorable mp ining thau leisema sana jawbana adugumba manipur gi border fencing loisinna ba amadi nrc chana hanaba loinana manipur da thoiba irang sigi maruoiba maram si illegal immigrants na thon bani haibase 9 December 2024 the house da yam fajana thamkibani aduna kori suda yam fajana focus toroga wangang bi kibani aduga aikoina nungaijada badi election mamang da relief camp da leiriba sing tha amagi manungda hafta amagi manungda tha ani gi manungda hanjilangani hairamba oza honorable mp oza bimol na parliament da relief camp da leiriba sing gi matang da karamba suggestion or karamba house attention withdraw tokibage habagi aduguma line am tang panbiro aikoina haijari badi su sign tongnari badugi maram kari no haibane 2008 congress na su sign tongnara mi se Myanmar macha ga maram kari gi no ba matamduda congress na khwaidagi vote card ise Suchanpur neba aduna aina haijaning base Myanmar machaga su tongnaram 2008 marumna su gi matang am fazana thambi bado su gi matang da nongmai pai ba yahal lami se su do sign tawram dar gadi nongmai pai gidra ba makoi ja dum unlawful organization dum oiraga leira do natra ba manipur gi government na Myanmar machaga su sign tongnaga manipur da matau karamna santi lakadori banoba nate manipur gi integrity bu Myanmar machana ngakadra ba ngasai habi bado preamble na yawi manipur gi integrity ke haibado congress na sign tawrami dudi Myanmar machaga ne ba Myanmar machana manipur gi sakdam ngakadra ba integrity ngaklakadra ba koina haijaningi se dai provide the fever yam kan tawbani waro bi ganu ko ai kidang mayam prabhu na yeng mudu kidang nungairam do mande aduna ai gi se kidang interrupt tawre ai koina haining ba se point haina se ba 2008 su tawram bado aduna designated camp sari se kadai wai dano ba manipur gi valley se pura question la igre ba designated camp sing duna aduna ne ba moina coming mi kup da no mi kape isi sigi process hain do tawram draga di su do tawram draga di makoi camp ji sa ya gadra ba hojina camp sa lo hel kan jida hoidana ma hojina nakoina camp da mi sing du masing thidok te haurak pham du mai du suk chak chak tring da muthat pa yaba matam du da mai du sa laga chu graba matung da hojina khoi da muthat te tai na bi du kari gi no ba
मान मार मर चागा सुदु साइन तौनर मदुना डेजिग्नेटेड केम दो मैम सजिलगा राउंड कोइरा लेग्रेबा मणिपुर की वैली एरिया से अदुना ने मंगा से एनी टाइम कोइ द थ्रेट ओइरे बसे मदु ने बा कोइना रूट कोस हाइरि से हौरक फम जे इरांग जिगे हौरक फम कनानो हाइ बसी ngसाई सुदु तौनर मदुना ने बा ngasi दाइ फम कोइना खंगी को मैम द खंगी ngasi मणिपुर द मिचम हालि साया मन सुगी लेरिबा मिलिटेंट ग्रुप सिंग दुनिन टेररिस्ट सिंग दुने कोइना खंगेबा सु तौनरम दरगदि मखोइ जे कदाइ दे लाग मणिपुर द गेम सारा लेदुरि नोबा सु तौनरम मदुना अयाबा पीरे नोइ पाइबे गया बसु पीरे गेम तौबगे अया बसु पीरे डेजिग्नेटेड गेम साबगे अया बसु पीरे लंबी सोरोक द चटपा याबगे अया बसु पीरे आई मरुप नंगा सा हाइबीकी कोई मतम ददी सुगी ग्राउंड याम फजन थंबिए मरुप 2011 द 16 FIR against the KNA and UPF 16 FIR kanigi kangpokpi headquarter da paisa khaibagi damakta khwai dagi police na masing yamna phaki base juda leiriba kukila lolup sing aduni 2011 India gi adugumba kano de yengbiyo ko ye Asian kano ibani terrorist porten haina ma leibani madda mun yengbiyo 16 FIR against the Kuki Sioux militants for extortion of money in the national highway. See the wall wherever they have, but see minus at Nagum Simam, Manglam Sata Yengagadi, there are so many sins committed by the Congress. There are so many problems committed by the Congress. Maduna Maramoranga Sequin by Chakmani, Aduna, Honorable Minister Hyde with the Kaino, Nasi Manipu the Maicha sitting aside, Tamozarani listens to Tambire. Ojik Prazana Pam Sikano Santini. I maru bankim na pamasu santi, ay na pamasu santi, daya ay na pamasu santi. But santi lak pasida, karamay na lakadage. Ngahaki yanabama puraga yanabadura santi oyador basi. No! Ngasi Manipur ki prajada threat ori basi karino, drugs. Ngasi Manipur da ikoy na thengari bawa basi karino, illegal immigrants. Ngasi Manipur da thengari bawa basi karino, border fencing tog daba. Highly basi ngasi phajana tobira gadi, madu da address toroga wangang gadi, madu da wangang bira gadi, madu kari kawi kori suda wangang bahai bidu kogne. Illegal immigrant ki problem lai traba, Manipur ki da border fencing phajana tobira ba, drug ki problem lai traba, Manipur santi adum automatically lakani. Illegal immigrants in labor makai Manipur santi lawe have said I feel like kuding mani yaminasi. Aduna ni honorable chief minister na hari basi. Manipur da ngasi toy ba irang sige maru iba maram o riba border fencing si dabra tawro si haibra koi border fencing se hekta haina se seng na border fencing tawna na ba wangang isi BJP lengang ne ba aduga tawri ba si BJP lengang na ne ba FMR script tawri si kanana no BJP lengang na ne ba Vito miyan sa khando iba si kanana no BJP lengang na ne ba ILP channel iba si kanana no BJP lengang na ne ba masi kanagi damak no Manipur ki tunglam sat ki damak ne ba yellow mi khoi ki damak ne ba hai iba singa sida wangang iba BJP ki honorable chief minister da hullagadi hai iba hulli ba mi singa do Manipur nung sibane koi hai gadra ba adoi dadi border fencing to se mito miyan sa pusila se som da sanna si aduna aina appeal tawjaning ba si ai BJP ki aduga Congress ki adugi adagi leite asing ba ngasi Manipur da hori ba problem se mamang da khara soiram baduna madugi chak punamak to honorable chief minister en birena modi BJP lenga na puja bagi wani manglam chatta sing aduna soiram draba ngasi ge koina wari bese warmoy aduna BJP ki honorable chief minister modi BJP ki koina haija badi MP ni na sapi khriba koi mute sin khriba honorable MP anina Manipur ki matang da wangang dana Nagaling ni matang da wangang bi du kari ginoba December 14 2024 da honorable MP Oza Alfrena parliament da wayangangi hari ba December 14 adudi ziri da kwai da ki Manipur ki praja singi mit ki pita ki ba thogdo tha nipan gi ngang hat ki ba nupi hat ki ba adu ko thogdo du ki matung dane hari ba thogdo du ki matung da Parliament the wangang matam da Oza Alfred na magi kendra oriba magi constituency oriba jiri the thok thok tu ki matang da Parliament the wangang da Nagaland ki wangang ko to Manipur ki matang da wangang hai ka to bro jiri hai basa outer parliamentary constituency ki mafam ni kanagi jaga Oza Honorable Alfred ki jaga ni ma ki jaga da ma ki constituency da tha taret ki nipan ka tangari ba angang hat khaba Nupi hat kraba matam da condemn message to bribedu kari gino ba Oza Alfred na masine ba koina haijari bese ngang ga dabana wana ngang de ngang oi dabana ngang leire ba Manipur ki MP na Nagaland yi wangang leire ga di kamai na to gani
aduna masidi proof ta public domain da leira bang aktani da fa ba ai koina ai last 2 minutes ka ta logjarage khara sangraba male gi si adum da fa bnu so do matam sana pbu ma khoi da so ai marup ta so matam pbu hojaina haining ba se manipur da ngasi thoi ba irang se congress na soi ki ba jaga do soi re haibiro ba amuk tang haibiro ba congress ki leiri ba adu sing ba singna manipur je ahum thongna thugai ra gadi manipur da irang lo sin ba yagani hairi se kanana hai ki ge ba su sign tong na losing biramba matam amage union home minister congress ki losing ba congress ki election manifesto sem ba da yauri ba p sidamaram na hai ki ba natra ba p sidamaram na delhi da ke hairak ba wadu bu congress ki bt park da losin ba yara bro manipur pradesh congress committee ga p sidamaram ko kanana chawba henge delhi da khonga imphal da losin ba ki thabak tobi ganu delhi da asoi ba do delhi da ge sengdon biu all india congress committee na sengdo ki ba leite amadi p sidamaram masana sengdo ki ba leite ba sigumba wangang ba da break fa da ba da gi manipur gi samna sentiment sokpa ya ba chai ba mai sida hena gi hajin ba ya ba gi mong ma tok tori ba se kanana no congress na ne aduna sigumba congress ki asoi ba khara koina panjaba se khaji katani koina palisi yam pandrabani da fa ba only su amadi oza bi mola amadi oza alfred na wangang ba da point da wangang bi da ba kori su da wangang da ba do madugi maram su da Myanmar masa ga sign tongner mi du kari gino hai ba amuk tang sengdok pi ba marum na ai sa na ya jage ba Myanmar masa ni si ya bi ra ba usi pau ya bi dri ba sigumba Myanmar masa ga sign tongner ga di Myanmar masa mayam honjil ko masa na ta bane aduna ninga se kuno wari ba se aduna last point ni aina zik thamjaga dori ba se last pramana matang thamjage da ya fa ba football sana ba da fauri ba Ronaldo se cricket sana hala di phau ba yaroi oza alfred na manipur gi mp oiraga manipur gi wangang ni sat khraga manipur gi sudang ngak ta taraga di mado aphaba mp ni haiba yaroi nagaland gi wangang ni oza alfred to aphaba mp ni haibi rakano football sana ba haiba mi mana cricket sana ba haiba yaroi da aphaba adumain tawdana satli ba potu gi chap chaba potu ngang biu tawgada ba thabak tawbiu manipur gi sudo parliament na naina ba hotna ba matamda there are so many means wafam matang thamjage gaurav gogoi na 30 minutes fangaga wangang ba yaraga oza bimon na kaidobagi 30 minutes fangba yadri bano gaurav gogoi na 30 minutes ta manipur gi matang da wangang ba do gaurav gogoi kanano tarun gogoi gi masani tarun gogoi have se kanano manipur da assam da mitomiyan sa mayam busilak pati nrc chana laga hojik phawda assam gi chief minister hemant biswa sharma na mitop sing khadong na hona ba wahal liba mitop khwai dagi pusilamba adugumba tarun gogoi gi masanu pa gaurav gogoi na manipur gi matang da wangang taraga di manipur loiba tabane aduna manipur gi maram da khangbi raba khangai raba yamna qualified oiraba oza bimol na gaurav gogoi na ngam gi moto oza bimol na nganga magadi 30 minutes so we will appreciate aduna general gi type ta ngang bi ganu hyderabad ta gi la ni ngang ba ya so mai namta loge matam je yamna silaktre question namta hoge suresh tai ko suresh tai ko ta zai tamo kanyo ne khoi suresh nu jai gi khoi manipur gi hojing lei ba issue jai tare khoi illegal immigrant aduga su militant lei basing sinane na hai bi suresh na jo chama tang da su militant sina problem jo helagadi makhoi gi mathakta kari action lokhat ki bale rage kari action logado no yam thuna masi action lokhat tri kai maram gi no sim tang hai bi ramene ta adu lo chalo yar ai thamjage su gi mathakta action logda ba hoji pok su extend tawdre jima clear oi bi ro ba da f ba extend tawbagi notification leitre ba ai marum na ngasai puthok ko mamang sei extension ne ba February 29 da loi khrama adugi matung da no official extension of su agreement simako adagi su gi matang da action lo ba hari se dai fa ba koi gi tongan ba ministry singi adugu kano joint secretary natraga security gi officer sing na su adum public domain da hai ki ba leirabani hojik su da leiriba singa se da koi masing thiba hauba adu toba mayam yaure adagi NIA na su gi khut yaure se already adum yam clear ka ta thamgre hai tare ko aduna siguma mayam sina takpadi suda leiriba mara leiriba sing su organization sing adudi matam chana adum serak pirani aduga koi cabinet su decision ama lograba male if I'm not wrong id suda leiriba organization kharasi koi terrorist ne laufoni gaina koi manipur state ka menaga cabinet decision lokhiba leirabani hariba sing adu kari no haiba kanda ai koi na tawjaba action sing adu neba su oigera ama oigera misam hatpa sing adu de BJP lengang na lemna tharo yabasi honorable chief minister gi wasak ni aduna dai fava positively constructive suggestion PBU congress na su adoba targa we will appreciate
कांग्रेस सोई सोरे है म्यांमार मचा का साइन तौर मधु चुमनब ngमनब ngangbदुदे अखोई नुंगाइजदे मरम अदुना म्यांमार मचाना मणिपुर की दमक खलोय अइना नागालैंड की खलुब याब नटे दायफबा अइना अइगी मणिपुर की खनगदबनी म्यांमार की हौकिपतुना म्यांमार की खंदना मणिपुर की इंटीग्रिटी खलोय अदुना प्रेमबंद यावबा सुगी ग्राउंड रूम यावजरब तारगसु साइन तौनरिबा मीदुदि मिटोप मयान चाने हाइबसे कांग्रेस ना याफम थोई अदुना सोइखिबसिंग अदु सोइरेना एडमिट तौबियु अदुगा हौजे अखोइना तौजरिबसिदि ममांग सोइरमसिंग अदो मदु सेंगदोंनबा क्लियर ओइनबगिदमक्ता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना इलीगल आइडेंटिफाई तौबनी बॉर्डर फेंसिंग तौरपनी एफएमआर स्क्रैप तौबनी आईएलपी चनाहनबनी अदुगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना पेंदब फोंदोकपदि मणिपुरदगी थौना फना लौरमगा बोर्ड ममांगदा मणिपुर शांति पुरकनी मणिपुर रिलीफ कैम्प लेरिबसिंग था अमनी अनिगी मनुंगदा मनिमदा हंजलंगने हायरबा लौरमसिंग अदुना बॉर्डर की मतंगदा वांगांग तब पार्लियामेंट एफएमआर की मतंगदा ngangang तब एनआरसी की मतंगदा ngangang तब इलीगल इमिग्रेंट की मतंगदा ngangang तब दो मदुदी तसेंगना कोरी सुदा वांगांगद्रे हायबदो हायबनी मसिदा कांग्रेस ना लाना उपम थोकते अमदी मसिदा कांग्रेस ना एलिगेशन नि खनबिगनो हायना थमसगे द सेकंड गुटा दे 1 मिनट को मलौजगे हौजे मरुक की डिप्यूटी एलओपी की दो मरुक पार्लियामेंट डिप्यूटी एलओपी द नत्रगा कनो द ऑपोजिशन की लीडर द मतम याम पीगदना हायबा करम रूल नंबर द यावगे तुम थाय पिरो देयर इज नो रूल्स लाइक दैट only thing is lobby taunaraga nate lobby taunaraga matam yenagado no it's not about magi seniority nate ba midugi seniority da leite ngasi gi discussion ji loisan gi tardi aina mu khumhaudana aidu khangdana ngangsan ba man kharni haibani da no adugi mante rule number 2 khangning bai ni ko aina haijari do maro adugi rule do aina haijari di lobby tawbada business advisory committee da opposition yaudabra gauru gogoina manipur gi matang da ngang ge haibada yaraga ojabi mo ne yade ga haibada adom da chatna gumse ba aina hairi se गौरव गोगोई जो कानूनी कांग्रेस ने ओजाबी मोल कांग्रेस ने बट लोबी तौरगा गौरव गोगोई ना मणिपुर की मतंग ngangadबगी सरुक मसा नारिबा मणिपुर की म्यूट ओरिबा मसा ना ngangbने न फैबा अदुगी लोबी दुदी कांग्रेस मनुंग द तौनगदब लोबी ने टाइम येनबदुदी मदुदा स्पीकर न कैसु हाइरो ओइबा ngasi कांग्रेस ना फंगदब सरुक तु मणिपुर की मतंग दा ओजाबी मोना लोइना nganगलो हाइरगदी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ना याबा पीरगदी लोइ nganगकनी अइना हाइजरी से नत्रगा कनोना गौरव गोगोई ना याबा पीरगदी nganगनी मदुगी लोबी दो नो अदुगी लोबी नो कांग्रेस ना टाइम स्लॉट पीगनी मी द पीरोय पार्टी द टाइम स्लॉट पीगदबने पार्लियामेंट एमपी द जूनियर सीनियर हाइबा लay अदु अइना ngase junior senior हन ओइबा तारगसु गौरव गोगोई इज नॉट अ senior mamang da phamba mayai da phamba haina lairine बीजेपी ना मनी ममांगी वरी नते it's not about नाइको अदे आइको दा या फबसिम द क्लियर होइसेबा मनिंग ममांगी वरी नते मतम फंगबगी वरी नै नाइरिसे अदु दारगदी नाइको कानून ओजा अल्फ्रेडना कनोदा जुलाई की तांग 10 गा दिसंबर की तांग 10 मरी फंगिदुमा सीनियर ओइबगी राबा नते ना अदुमाइना अदुम it is same clear प्रजादा लांग से कनोबा थाइसे ताबियो नमानी ने 30 सेकंड स्टेटमेंट में पिपिरो यार सुरेश कुमार पिपिरो मरी नतबिदो अयाना पिरगे ओय हुजिकी पार्लियामेंट दु कनो तौरसी आई मरुक्ता आई मरु क्वेश्चन दो चार्ज होइना तौबस नते आई अंडरस्टैंड तौनिंग बगिनी को अखोइना हाइनिंग बसे सु तौरमे फाद्रिब करिगिनो अदु तौर पैसा पीद्रिब के जुलाई द पैसा पीगी सुगी पैसा जे करम कांदा पीगदगे हाबदि मरुक ने खंगमगनी जुलाई द पीरी पैसा दो करम कानगिनो जु खंगमनी अदुमता फेब्रुवारी 29 बाउ 2024 बाउ सु चनर मेसिमा क्लियर ओइबिरो अदुदगी मखा ताना चनद्रि हाबने कोइना हाइजरिसिको अदुगा पैसा पीबजी फेब्रुवारी गिदु एक फेब्रुवारी थादा पीब्रा नत्रगा था खरा सोंदब्रा हाबदु मरुक ने येंबिरो अदुमा मरुक त रिपोर्ट लेरमनी खले लास्ट ओनली 20 सेकंड्स आइन हाइजनिंग बसे अखोइगी बीजेपी की कुकी एमएलए हाइरिदो मखोइदी पर्सनल इंटरेस्ट नतब्राबा पीसी द बरंगिना मसाना ngangbani हाइबा कुकी की सेपरेट तालिबे एमएलए तरेना तालिदुबु बीजेपी ने तालि कमाय हाइदिनो पीसी द बरंगी पोस्ट नि मसा की पर्सनल पोस्ट नि हाइबा यारे अदुगा कुकी की एमएलए तरे की दैट इज देयर पर्सनल डिमांड मखोइगी से पर्सनल डिमांड ने पर्सनल डिमांड ने मोइगी